ole hei voinia cyclone rimal lawanga relief camp kan sakachu athrian hatang oimele local government local council te hoi hotin an soina hnuaya section pani lal sabunga section le sai chuma section ten khan thokani a voinia hen hei thok chu kan tha a na po asot khop maya tin kan ho tu ten council lam le oime lam soi tu ten meron uap tha a voinia hianin lungrual takin phei khai rual takin nuam ti takin natang kan thok ho a kan ho tu te miron uap na po alom am kan ti hle mai section io in lom thu kan sei ani ole hei voinia sai chuma section le la sabunga section te relief camp threatin kan hatlang le a member ringmo za sai chuma section tang le la sabunga section tang te bran shroi tu te kan local council te kai shroi noi tangin hatlang ropui takan neya kan lim tlang khop mai hei voinia threat hatlang thok chuak kan thle ni alomom hle mai thok chuak ta chunga lom thu an soi mol ani